Theka sana mulethire wa Meru TV na kanko wateweni kiri mubango yogi mama mwere mubango yura yuko yera ntuko cionthe cia Jumaine kuma thayeli na nusu mwanka thaithato ntuko rware turi na kaita kakega kwariria uisula kana suicide ikili kana wa September ni suicide awareness month nteni nka ni ngwatanirite na Dr. Rick Madhirimbiri kwa thawina kirio no kiriko aranirina bato kilokira nambe uko na ndhekyo ni kyaku na kinyana utethia atire kiri matandao yetu yokinyaniria Facebook ni Meru TV Kenya, YouTube ni Meru Digital. Karibu sana Daktari Riberia. Wisa sawa? Thank you, sister. Kamambi. Ikugwirwa guko nene kwithirwa tu gwatanirite. Kumba ni gutethia antu betu ba Meru na Kenya kwa jumla. Mantu nejegie ugima bwa mathuganio ugima bwa mwiri ugima bwa mathuganio itutegerete ntukwiri ikurukite mantu ja ukombo bwa mathuganio twariria depression yani gutaukirwa twariritie mokombo mwanya ja mandawa na jara jati ja ndawa na ndika gitene gaka mweri juju i mweri juria jutengetwe wikitwe kando juri jwa kuleta umenyo kana guciukirwa mantu jara jegie uciuraga mantu jagiete gitumi jontu ikonania ndigoro ja America ndene ya ondaika antu 11 bachi iwethero baciuragite ndene Kenya kuri na prevalence rate iri iguru ya America kuringana na uria ndigoro itite na mbere technological economic cultural mukalire jwantu na mantu jara ja bakugitira ija kuleta thina ijikire antu betu kintu giki gwitwa suicide kana guciuraga kana suicide attempt kugeria guciritwa muoyo tuntu bubweru jontu inyakire Biblia itujonete kiri cases ingano na ira tomba kugweta ijiri ithatu kwa mfano Judas riria rikiri kwendia Jesu akithugana yate Jesu amba kwithaura akamwendia agakara na mbeca na Jesu aithaure lakini riria gutakalirika ntu tujuju ari mubango jwa baba mweninya Judasi akinyerie riona Jesu akugwatwa na gwitwa nawe na guchurwa akomutega ari mutharabene ndire Jesu augire it is finished jakuthira hau aigarukire arona jawe jakuthira igamba ryawe rikuthira areta kuringana na uria inya yukura ritherure kuga ura kwaandiki uikire uria ukamwendia etire araigera kirwareni ura kwaandiki arakua tugatega mtungi wari ona meye jawe okagitene kaukiri giuntu okemwe the same episode but different results Petero Jesu akuga it is finished ari mutharabeni auga Eloi Eloi lama sabakthani mwathani wako niki jontu antiga no riu mwiri jwathukana na kirundu rĩrĩa Peter onere araichokera arairirira akurikana uria Jesu amwirite wankana jathatu mbere ya njambe ngukwigamba uju reaction yewe ri mwanya jontu we onere
ingo kale ameia kanchirire na kuma maisha yao ijenderere nara kumithwa nara kumithia mwathani ujungi nwe response yewe uria athithirie konere muthia jukinya nara chito nukona nandi untu obumwe womba kuleta matokeo mwanya kuri na rugono rungi rwa Sauro Sauro agwita ndwene iria atatomi eta ona mbuto ewe ekuthirwa nona getete kushindwa gwatwe onere antu akugwatwa kabateo era askari wa woro mukaragia mburaga untetheria gukua assistant suicide askari wa mwira ntiringithia mwathi wakwa akuamire aramamira itumo riawe na warakua araciuraga na ituma riawe ijo ntu akuria rais akumenya aguciukirwa ati nandi getete kugwatwa aye mutae nandi antu anchamba ya mutae kabeteo ndaeja na ming'wanano au kuonania kira kitumaga antu babaingi baciuraga ingwitikia yu ni kumba ikung'ana katwije kiri miturire yetu na maisha yetu ni kijonto guciura kana gucita moyo kwingite ntukuni kuri na itumi mwanya causes mbere tuga kira kireta hatwambe twerewe suicide nimbi guciuraga ni kuria kugita egamba ati ugacita owe wengwa ukagita egamba na ukathithia u kwina kura kungi kugita egamba ukageria itayo hiyo ni twita suicide attempt ingi ni committed suicide guciuraga go succeed kumba iko faulu kuthithia ithithio rire na kukungi na ibule uthukanaia suicide ideation ukathugania indi utithithie nandi kwina mithembe yo indi joja iri ya watene jonto kenda suicide yumba kwa complete no mwanka kwithirwa kwina suicide ideation ye mathuganio jerekeretie kuthithia bugu cito nandi itogaciuria atiri niki jonto muntu agwita akauga kabateo ingi imantu ja kujomba utumikia kana ja gutumikia antu baba ingi kana baba kai moyo jumwe is one too much moyo jumwe yo muntu untu bwa mbere itubwirite kumenya ati tegwa waciumbire no ro kuumbire na ari na gitumi kou gutio kubwirite gukinya ugwa wengwa kana muntu ungi atuma uchito tontu utirojuria buria uombiri na ndi tukoria atiri ni mantu yaje kujara jomba gutuma muntu akinya tukayuki mimwana no iri thatu wa mbere muthuganiri jure withuganagia uri u kana uria umba kujukia mantu jara jeja ukajajukia no nene bung'ana kia mbere ikwaga wirigiro kuringana na mantu jara jeja jontu mantu jakeja indi uria ukarespondi uria ukajajukia ibu bo determina ibu bo bwerekairia ni ati ukathithia so te mantu jara jeja
jatuma indi ni uria ugokaja yukia kimathuganio jaku tomba kuona giuntu kimwe king'wanene indi uria tukayukia kana uria tukathithia kuuma au kulingana na jau bubweja kwa mfano gukwirwa ugakwirwa kana ukeberua kana ukathuranwa na muntu kana gintu kana untu buria wendete muno 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 kwina njira ijiri kuga ruju rurio hata kesho isiku inya ruju ri intuko narua gegekuruke kana jamega yakeja ija narija thukio guti murubaro ntwire guti murubaro ntwire kuga kibura kiria ona mbura ugathwania kaura mwaka muthia lakini kimiru kiuga guti murubaro ntwire njare okona jagakuruka utubugwe ya gutura ukagea attitude umuthuganirie juu ukauga thina timiri inya ndagitira ki thina ije nandi itimiri thina ni kamera karia kayeru kathiuru kagwata kila kitu kagwata inya kiua kana mutijungi ugachwa ina murizo ako yuri utimeona neo ititura Kenya na Kenya ni thira nandi unu attitude ira ibui ki maisha attitude muthuganirie mujukirie uria ukajukia mantu ujakali uria jakali wajairi kuina ndi ikugita tama iyo kauga bubo tonwa nungi gotebu weja totona gotebu weja i botonwa nungi ko inya jando nkuona ri jarono ibangi na baratora ko inya ninde na chance ye kujagitira na ngatora no mwanka withiro wina mbeo ya wirigiro ndene yaku ati kinya wagitira buriku kuri ne chokio ukombi kuga mwathani niwe wiji kila gyo tumagitira jaja na ukangitithia kana tukagitania jaja nawe hiyo withiro ere attitude njega ya kurigiria kugeranja ore ndu wa kugeranja Ndio sana daktari. Na ndio mtu akamenya mwendo wawe na kwenda kwirita moyo. Oh, thank you. Kuri na symptoms kana biona niria bire ugo wengwa umba kuona ukamenya au mbitirite kajira kamung'eng'io mung'eng'io juu mbitite juu kana mung'eng'io juu mwendo wakwa etirite juu etite jwa kuura ijwa kwirita moyo bwa mbere ukona akienda ikuitumba witumba kimiru gikiuthu i gokarari wenka gichungu withdraw gwitengana bangi i kwenda ukara ari wenka na kithuganaia kana kithithigia mantu jati no mukiriwe iyo ntunu mwiji mwithithirie jwawe jwa mantu mwaririe jwawe omba kuona atura ari muntu chia muntu wina nkeru hindi ukona urimwe akuingana twakwaria nwe kana ukona nya giciariria wengwa kana bungi ukaigwa akiuga nakabanteo ukaigwa kai gontu jakau kabanteo gutina aje gutura ntina gitumi kya gutura mantu jajau to mantu jatu tusigino nitwa kuonania
gwikira kimukinyitie ruthingone rurwa kuthugania ati gutina haja gutura kwina bubu indene ete it's not just once ete matamuko ja ou ngadi dikira bugwegega no mutegere bugwegega bungi ikuona behavior we ikia akithithia mantu ja hatari kiwengwa kethi jangari ukona etithia speed ite kana bikibiki ukona hii is suicidal driving bungi womba kuona ate kwa mama ate kule mumamire mulire mukalanirie na antu ukona turi otwire huu kadhambi nandi ntukuni inya kanisa ate gwita kinya kwaraniria na antu ate kwaraniria huu nandi kimathi ntukuni kinya kuimenyera kure aimenyagira ate kuimenyera ate kumenyera inya mwiri jwawe nandi ukona bungi womba kuona akiandika tumantu jaba umwe turari nwe mitandaoni akaandika tumantu tukuonania ati kwenda kuendelea na gitite kagamba indi ati kwira muntu ukaigwa jaja andikite ijaja kuga ati kwenda kuendelea kana bungi ukona jale endete ati jendete osa inzira cia depression kura kuthangana na mathugani kingi ukona kinya aina marurwa maingi muno kiri wewe ngwa kinya athithia gontu ukona ate kwirekera ate kurekera bangi na ate kwirekera wewe ngwa ikwigitire gamba na njira nene kwa judgmental kiri obure akathithia bungi kurea guciitikiria ati wenwe na inya burea tumita self attribution akaigerera meiye jonde ntaka cionde ciawe nuoretere no kwithirwo inya urora kwireri no kwithirwo kuguntira thitherie kethai baba mami muchore noni nandi akagia igamba magamba maingi muno kiwewe ngwa jawijo kana kwigawa akiuga uria kuthongi gukua uria kuthongi gukua uria kuthongi kwithirwa uti muoyo ti spiritual ti mantu ja gikirundu ou bara bakwire bateona thina inkuona ko inya uni ngakua ntiona thina inde nacio kana jankuona buguonerwo nu gutwae wona jabuka no kaigawa womba kuona inyambiri ikuga kwa heri kwira antu ati bwega sublime yomba kwithirwa eri open kana eri sublime butikumanika bururu indi kwigua kuthithia akwambiria kwejana into biawe biria laptop kintu ja kiu ukona akwambiria jababa veta na washakaora muntu ukona kwa into bionde akuiga ukaigwa muntu ambiria ukona muntu ambiria kuiga iko will tekumini ati kuandika will ikwenda gukua kwa into biawe kwa into bia iterational itena ethabu itena mutaratara rira muntu amenya na atomba kuriria
mwenda wate asiorwe. Okay, kiu kiuria gikiaga ibwega Sister Kalambi. Ukija kuona muntu ambirie kugia tumantu ja tu wa mbere no kwendekana withirwo uria akwie nkuruka kuruki kumukwia kwiria kinkoro kana rwaria nenya rukaingia ikuthithia observation guchungu na mpara ukonetite u namba 2 ikumwetheria opportunities ikumwetheria twanya turia omba kuona twa kuthithia u kana kumwetheria into tugija bunduki tugija tucio tugija merigi tugija ndawa ontu nukona bamwe banywa ndawa jo mwetere era mwendo we unika bantio nkurukia kuona yara nkuona na ndomba kunywa ndawa ho amuria nkugurire ritaingana nandi ogu ko mwira tena gitumika bateo ko mutetheria wi ogwe ko mutetheria ogu bo akugai ibwagirite iyo nturu kiongo kyawe giti sasa wene buru uti muntu ukomita suicide kiongo kibui utwoshuraga kiongo kibui bururu kagitene kau nandi ukageria ikumuoneria kwina wirigiro inya mutejo watemwa ijuma ithundo kana tu Biblia ekuga kwina wirigiro janarija kariu kwina njira ya kuma kirija kana kwathukana ya ya wirigiro etikia jakabwa janarija kariu jakabwa kwina njira yaungi kimiro kiuga utempo nete mushana kutithina te ishokyo yayo buka no mwanga wina wirigiro ra atitigwo muthia na nandi tire muthia wasiekera inya ya wasiekera inya iro wasiekera inya jakabwa kinya jakathuka bungana kinya gugatuka bungana kugakea nikwithirite kuri na makarika ya maingi ya antu arume kwirita moyo sinda antu aka niki antu barume bairita moyo bunene o ibu wega yore kiwi kina gitumi muno niki jo antu arume baba ingi bashuraga nkuruki ya antu aka muturire rwarume babaingi culturally kitamaduni ni ati ntumurume yara maingi ate araia muno na ati cionanagia wonje bakara bakingaira mantu kurundanira bumwe kiri bungi kiri bungi na ndiriria agakinya muthia akaripuka nyongu ikunikenwe yatwe kutheruka indi ekurukana antu aka ibomba kulita pressure mpara kanini nandi etikinyaia aria akuripuka chonto antu aka jara maingi betherwa bai na social connection nyingi nkuruki ya arume na patina tugitho tura twingi kunda oya ira njega ni bure ukona ukomba kwaria kanini gakauma na icho yonto tukwathwa kirira tukerwa
geria kwithirwa wina muntu uria wumba kwira tuwitho tuu muntu uria witikitie uyu i grade 1 ya uria tugire mantu ja mochore bamwe for a season bangi for a reason bangi bejite as a lesson to you na ndio kwithirwa wina all seasons, friend for all seasons. Uria wumba gwitikia Kimiruni twamwita bamungo. Bamungo ikwina mwanya jwa bamungo na bamo. Bamo ibara betana. Lakini bamungo inkoro bukorone. Mukwangikwa. Uju ndamwitikia na buria mpumba gushitikia nabu. Unwe muchore wa for all seasons. Irwethro imbureni, irwethro irioeni. Uju no mwitikie na nteto ciakwa na mantu yakwa. Nandi ukomba ikumba kwithirwa wina muntu ugwitikia u na ikwagirite inya ndene yanja kana ndene ya relationship. Ukaraniene kwithirwa wina muntu uria wumba ikwira kuigwa tebui inkuigwa aunkinyetie ntitite bwega ikwagirite utaura amantu uteka thumbe jonde mwankaja kinya kathumbe. Igwa sana Daktari Rimbiri mwerekerio kwa kambira ndeka cietu ikuthira twire uge bwa kuba muthia na kinya utwire na aratumbo kuona. Thank you. Mbere nkinya utiangwete ati moyo juju turi na gitumi na turi na ngugira tumbiri. Mwathani agikumba na kuringirite mubango jwa uria ogeta na uria ogakinya. Nandi utibwirite kumwonania yoka ataiji imbia kumbaira. Kou mwanka atojuria jonde jere akubangirite. Ugo kathithia mbere ya gwita. Utibwirite ikumira rwirone. Turi na race, turi rwirone na kara rwirone. Mwanka agagutagaria. Kari kare. Wajairi. Kinya gukara kana gukaura. Utiobwirite ikoro kinya akuigwa ugo tina gitumi. Ijukie wina gitumi. Wina gitumi. Na gitumi wina purpose. Wina gitumi na nwagirite kwithirwa urio. Kou uja uthithie maisha yaku uria ukethirwa ukiumba ikwithirwa uri kenda ujuria bure ubangi. Wamuthia ukagita gintu kana muntu kana untu uria bumba utumikia wigwa ati ukinya muthia nubwirite kurita moyo juo yonto tigwe wajumbire. Kou ugo tina nya ya kujuito kinya ria muntu eta akajua akona joka abwirite kumo. Ijo nturi mwe pamwe bombo shito ntubwa kwithirwa ari na mbajuana kana gutigwo imwendwa kana imakosa akuona thithitie muno jamaneno muno ukagita buya corona ati bubu bwombe gukugitira igamba ria gutura. Tura uture kendo komba ikuthithia buria wabangiri kwija kuthithia. Jara maingi ategeri beto bomba ikwenda ikubona nuntu wa motethio mwanya family life, individual personal therapy kana ukiga guo thangarene no tukarende guru confidentially umwe kwa umwe nkoro tukageria uria
tumba iku erekania jara jatitite bwega kawaida bithairwa ndi Balos Counseling Center iri yaja uju Uma Cooperative Bank opposite police station ukona hospitali iri ndiguru agu na chemistry upstairs niyo ofisi yetu iri ndiguru omba kuthoma Holy Care na kana ukaringa thimu tuli mondo omba kwithirwa ndi hospitali ingi hospitali mwanya mwanya ya Nairobi Women Hospital as a consultant counseling psychologist na ndi kungwatithania ni thimu namba 0727 992 352 nchokerie 0727 992 352 kana Airtel 0737 992 352 0737 992 352 waume mukawene jura byetawa Safari Hotel wenena miangu kana umeta Cooperative Bank ugaitaitia wagu kona hospitali ndiguru aja kwina daktari bamwe na twituri iguru au Hivyo sana daktari Rimberia na ntoboko na kane kakoya kutoa mataro mulithirie wa Miru TV unotwekira katanta ugoroboru ari nkweregira ukenera na kinya kwibora thoma ukonirwari rwetu rwa ntukwerwari ithira wina kaita kakea bitawa tiri mbabu